Alright people. Pili itu misalnya mengilah ke itu mah social media time nang la bosan nang cirai bor idet. AI pen aja kong ketelang. Politician melam sama ke sedan le maduta kangun eson lapen. Anparta ata prang la itu memebur prang preko itu mehemat dung tu belum kira rasa ke tepe tumpan nang pada soju asan. Yes, I'm talking about reelers. Ametang masih content creator amen ta cheer det. Mo isiba ka video le viral dam lo potang te ametang aphan next Shahrukh Khan la pen next Deepika Padukone puse chipuko. La se video tum la posona relas fan ki or pakreng rolo na. Yes, she deserve to be rose. Yes, I am talking about Kiho Jamiho or Eliza Krupi. Kardom, namaste, Babu Sahab. Well, nili hilo sot kuru leseneng man pero ko tang tum phalam the apuru. Itum kadu ka vis tame methang Facebook, Instagram feed ke scroll lapen taglongji. Komane bang ke methang front camera ing pupen amhang pathewang bang kaduji. Bangle kaning yelam sita ang hu bang kodunji ke latum lo. Yes, chororo nangli pharman ke chiklo long ta puhai ni long le parang thik pitang do. Alang ka chemata ke labusona me kung pabung hik amhang pate ham lote Karan Johar si personally message alang fan pipen nangli ke film shooting tu noi pu offer long log jason. Wow, la 5 second weda video long si nang ke tek ana son bang ke cepak lang delu. La simu next film long Deepika lar bang ke nang masin nang ponpo. Thank you sir. Neli ka cepat pen ale long non. Paisu nang ham kami kam nang ronda. Oh yes, the attitude reeler. Lapon attitude ka chipak lang sunglasses che thon lep ke automatically se arjeta pamit deadle. Lapon na attitude sama caption ke born to win, forced to make a reel. They hate me cause they are not me. Haters will say it's edited. But no sister, lahai pan ke cringe pulu. The queen of transformation. Alang lihen lo the next VFX expert. Laso reels me chini derlo, arlaso pipita ang mum chibi kok tek derlo. Asal chilang kan temta tek tek ang temke because you are not a Doctor Strange. मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं. But nang lapon le VFX expert sita Marvel Cinematic Universe long ke dum long le. Guys, तुमने को सोच से टेंशन का चिपा मी पुल हो. पियर ठेलों एकदम टेंशन में से एक से उन एक को पिचों है जालो ने. Rining oy ong guys तुम. Rining oy pigan. Wow, emotional reelers. La persona ning ko chipak lang pen video ke upload ke konane ya ex aphan ke pahai thuji pu tahai pabon. See, reelers plotang te kumada phansi ke pula. Within a 30 seconds, aning ke oida thek, aning karong ta thek. Chiru ta thek, ingne ta thek. Lapen anparta kilun ke kan ke katlong mong thek abang phubang phetong phansi. Reelers. Wow. Ninon lun lun ji. Karbielin. Non ke singer. Uhu. Ahok sing ke hane nang phansi kang hon. Aham si kam delbond ladak ang tur kapak cake mana kapreke. Kolane apar lo tum ke juda mahut. Men komadne bang ke bulur ke kanchali dun pensi kanwaret. Komadne bang ke tora bang si tim chitsi gari pasang prongta me thange kanse chelang det. Pulusang te that's a reeler in its habitat.
Chini mana tuh? Kopi pasal tuh tek kita kan mana jadilah. Lasan lo but confidence 100%. Laswar lo sopan kaita itu filter use pernah foto si tag long ji. Lasi next di pick up do kon kok titila. Jong si morni si without filter pen tum tag long lo putang te lapuson po. Hako aprang hut ke filter putang te lang ke sapa ia pan. Sita me nona kaya hut bang ke filter putang te arla so mahang si sapa irong. Kaciru kangne kilun ke kana penan part long isi hidden talent dolan labang ke kace bohong. Langnam sita me alang Facebook account non 11,000 follower duel. Lapana follower alang long konot pensi ke bang. Facebook pen lodi konot pensi ke bang lah. No, kace khalai long pen. Alang limit hang Facebook page long jipak lang pon YouTube bar. Kopiara kitong ke long ne YouTube bar alar bang ke YouTube bar. होली गाइस, हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये देखो, आप लोग पास भी है ना? Oh, laso polu di holy petu ong polu. YouTube bar chot kali Instagram start ala pulang 1.6k follower do. Nige nejo anta lo ondila. Facebook pen Instagram ke prek jam si ko pine prek chata sondo ibon pule he sita ave. Ihu desi je bhong no rajo ne si la puanta ke long lo bon. Samprida katelilo manaita ke thurpo. Reelers putum ke kapre ka jat. Lasi alang tum je paduk pic 90% alang tum content le cringe se manat jita. Thalang alang tum phan aman pinangji masap suke athe alang tum je paduk pic la. Itu mason kali ingle thurle pen bang phan rosdun chot ke. This much for today. I hope you guys enjoy it.